Simo lesebhlungu sekuhlangana kwamake nenvodzakati yakhe. Lo make wathunjela lenvodzakati yakhe ngemuva kwekubeleka eminyakeni lenge-20 leyengcile. Bekaneminyaka leli-10 ngalesikhathi kwenteka lesisehlakalo. Bachitha ema-hour ambalwa ngemuva kwekumbeleka ngaphambi kwekuthi atshontshwe isihlobo sakhe. Lo athembisa ukunakekela lo mntwana ngalesikhathi lo make asaya endlini lencane. Konke kwenteka ngekuphatima kweliso. Ngizizwa ngijabulile ukuthola ingane yami phezulu kuba yalahleka. Ngiceda kumthola, ngiceda kuphuma esibhedlela. Manje ngimtholile. Inhliziyo yami icishe ngathi isezoba nokuthula. Lo make ukhonile kuphila nanobe abehlala tisola ngalesigameko. Lokho kuphinze kwaba nemthelela kubudlelwane bakhe nemalunga emndeni. Leminyaka endlulileyo kusukela 2001 impilo bese ihlangahlangene, umndeni ungasakhona ukuzwana kahle. Ngoba bese ngathi ukulahleka komntwana kwaba iphutha lami. Lo mndeni ubonile ukuthi inkundla tekuchumana tikodibe ngaleyo ndlela ngemuva kwekutfola lenvodzakati yabo ngato letinkundla tekuchumana. Usesi wami mina ngamthola ku Facebook. I was busy scrolling and then ngamfanisa nobhuti wami omncane, and then after that ngakhombisa ugogo because bengiseduze naye ukuthi uyambona ufana nobani, and then yena wambona amfanisa nomama. Lo mndeni unelithemba lekuthi umthetho utodlala inzima kuleli cala. Kusenjalo umfati loneminyaka lenge-52 ungaphandle ngebhayili njengoba kulinzeleka abuyele enkantolo lomnyaka lotako Bhimbidvwane.